Sanibona bafowethu. Sanibona ngane zakwethu. Sanibona, hey lakhulu iwindi. Hey niyathanda iwindi? Hey, sanibona bafowethu. Hey niyathanda iwindi ne. Livele khule ngamandla iwindi. Sanibona bafowethu. Ngiyathemba nonke niyaphila. Ngiyathemba nonke ni right. Ngiyathemba nonke kuhamba kahle. Bathi sigadumzile. Hey bafowethu. Siyabingelela kakhulu ngane zakwethu. Komanda morning Thenjiwe. Qonda amandla. Siyabingelela bafowethu. Siyabingelela kakhulu ngane zakwethu. Phela kuyadinga ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe asibabize ama leader ethu siphinde futhi sibone ukuthi siyabonga kakhulu mawusibongela lapha yana eRichmond. Ngizakuthiwa ama-fighter lapha yana afaka i-transformer kuthe mebona ukuthi akukhambanga kahle kuthiwa ilande transformer kuthiwa umphakathi hey vele sifakele isecond transformer ezisenkingeni ngane zakwethu. Yabona nje mnandi kakhulu into eyenzeka eRichmond. Kuthiwa nje impela hayi ama-fighter ayifaka i-transformer sethi hayi ke nivoteleke i-EFF bathi abantu hayi khululekani ubala lolo. Hawu theme kuvotwa zakhala wagwaza umkhonto kuthiwa yabuya semtshami i-EFF izokhipha i-transformer yakhe. Hey nokuthenga amavoti hayi bafowethu. I think mhlawumbe-ke i-service delivery yokuqala yomkhonto wesizwe kuyofaka i-transformer le ekhishwe i-EFF. Nekucace phela ukuthi i-EFF ayibenzeli abantu ngoba ibenzela. I-EFF yenzela abantu ngoba ifuna ivoti kubona, hayi ngoba ibenzela abantu. Ukube bengiyi-EFF mina bengeke ngiyikhiphe le transformer. Bengeke ngize ngiyikhiphe mina le transformer makuthiwa mina bengiyi-EFF. Noma ngathiwa ngifake isi-campaigner abantu bangayivotela i-EFF. Ukube bengiyibona mina bengeke ngiyikhiphe le ya transformer. Ngoba why ngisho njalo? Uyazi ukuthi mangathi ungathengela umuntu ukudla, lo muntu mangabe uyopheka ntambama uzokhumbula ukuthi eish lo kudla lokho ngiyambonga uSmani Banyaza. Nabo labantu nabo bebezokwenza sure ukuthi mabekhanyisa kodwa i-EFF yasisiza. Uyayibona? Benza iphutha ke mangabe behlubuka inhliziyo. Sebefaka i-transformer, befaka i-transformer sebeyahamba boyikhipha. Ngoba lonto leyo isikhombisa ukuthi vele kubona bebekade befake i-transformer leya ngoba befuna amavoti, hayi ngoba kade besiza i-community. Ukuthi phela ke ngeke phela umu-advise phela umuntu ongaphesheya. Yabo ufuna umyeke nje apayise. Kodwa nje bengingamelanga i-EFF ikhiphe le transformer. Noma ngathi ubani oba-advisile wathi ikhiphe bengingamelanga bayikhiphe le transformer. Noma ngathi wabaluzile. For example, sike sabona izingane Eastern Cape ziwela lapha yasidonsa intambo zesikoleni angithi. Uma ngathi umkhonto wesizwe uya lapha yana ufika lapha yana wakha i-bridge. Wakhiya zengane i-bridge. Mase laba laba bakhona bachuze ungayivoteli i-MK. Asikho isidingo sokuthi thina sihambe siyobhidliza i-bridge elakhiwe yithi ngoba engazivotelanga. Asazi ukuthi ubani lo advise la abantu ukuthi bathi hayi nina nje abanye ikhiphe i-transformer lapha. Ibhayizile i-EFF la. Ibhayizile lapha i-EFF. Angazi ngibaba lento yabo le bangayidefenda bathini kodwa i-EFF ibhayizile. Bengamelanga ikhiphe i-transformer. Yes, abantu abayivotelanga i-EFF kodwa yona bebengamele bayikhiphe i-transformer. Loyo nto leyo biyosala nje ebantwini nje ibe ukusho ukuthi i-EFF thina iyasenzela ukuthi noma ngathiwa azi ukuthi umuntu uyakhunjulwa ngelinye ilanga. Umuntu uyakhunjulwa ngelinye ilanga. Wathi ukuthi umuntu thina kumkhonto wethu sufakile. Lo muntu avele mhlambe angenzi lutho. Uyayibona?
nangu uyuza ethi ayikazi ikhishwe kanti bathile bethi ikhishiwe. Uma ukuthi user lokushowa ukuthi ayikazi ikhishwe account namali cha ku-right impela yakhe ningayikhiphi uma ukuthi ayikazi ikhishwe. Kodwa kuthiwa ikhishiwe kodwa mangizwa kuthiwa ikhishiwe ngizange ngifika ngihlala eRichmond kuthiwa ikhishiwe. Uma ukuthi nithi-ke ayikazi ikhishwe ku-right impela lokho. Ba-advise-ke futhi nawe ukuthi bangalinga bayikhiphe. Mawenza something wenzela i-community. Yes usufuna phela vele bakubone bakuvotele benzeni kodwa wovela ushiye kanjalo nje bayakhumbula abantu. Yabo bayokhumbula ngenila ngabantu ukuthi hey i-EFF yake yenza so. Uyayibona? Ufuna abantu bashiye bekhumbula. Yabona? Ingakho phela umkhonto wesizwe kade kulezi ndawo ulusiza yabona ulongena usiza. Why umkhonto wenze njalo? Ingoba uyazi ukuthi bazokhumbula abantu ukuthi umkhonto wesizwe wakwaqhamuka lawasiza walekelela. Uma uzokwenza into ngoba ufuna ivote uzokusenkingeni. Asiphume kwi-EFF. Nangu uhlabisa. Kai. Hey kunzima kaka IFP wengane zakwethu. Hey kunzima eNdlovini. Hey singcono siwumkhonto. Hey kunzima ezindlovini. Indlovu zithi azivumi onivetho ukuthi ikhuphuke. Ayivumi nje indlovu ukuthi ikhuphuke. Ayivumi hlobo nje indlovu. But umongameli wayo futhi yena umongameli we-IFP uthi no ivet right siyavuma thina. Manje umbuzo omkhulu manje ukuthi ke umongameli uthi yena bayavuma ukuthi ivet ikhuphuke. But ama-member e-IFP athi wona wavumi ukuthi ikhuphuke. Kahle ubalo namandla kahle phansi kwabo. Upresident noma kwamanje basho into eziwu2 ehlukahlukene noma mhlambe kwenziwa abantu ilima. Yeke sazi phela mhlambe kwenziwa abantu ilima nje ukuthi hayi thina sivumelana thina nale vet le khuphuka sesivumelana nje naye. Kodwa ngala umongameli wayo uhlabisa uthi no thina sinankinga thina. Asinankinga thina. Manje na kuyaxaka into endlovu ukuthi manje baphikisana bodwa. Umbuzo omkhulu ke manje nalo. Yogetha qhaweni namandla wena vele uyindlovu. Awuchaze qhaweni namandla wena ke yogetha ngoba wena we-IFP. Nangu umongameli wenu. Uthi akanankinga yena nevet. Naba amalunga enu athi hayi wona nenkinga nevet. Kahle ubani umuntu efuna simthembe simkholo noma nidlala ngathi noma mhlambile ya 22 million wena nezawadi no campaign ozoyiwona manje usunqinda amandla ukuthi nikwazi ukuthi nikhulume into enishwa. Ngoba phela manje kuyabonakala ukuthi indlovu zixakile naye isazi kumele zenzeni. Umolwazi ukhuluma kuye okunye abanye bakhuluma okunye. Yabo indlovini nje kuhlangahlangene indlovini. Yabo kuhlangahlangene nje indlovini nje manje. Umbuzo wami nogetho ke lapho kuwe qhona namandla as umuntu we-IFP. Njengoba nani campaign ebantwini nithi nizokhuphula imali yogogo ibe u5000. Nani uyithathaphi le mali? Nani uyithathaphi le mali nisacindezela abanye abantu njengamanje? Njengoba nivuma nje ivet nje. Nithi hayi ivet nje i-right. Njengoba nivuma njengamanje nicindezela futhi abantu abangasebenzi. Bona abantu laba bahluphekayo enabatshela nina nizokwenza impilo ibe lula. Njengamanje ke Gejo umbuzo wami uthi njengoba nivuma into ecindezela umuntu omnyama. Yabona? Mamncubalo siyaphila njengoba nje nina nathi nizokhulula umuntu omnyama ni campaign. Njengoba manje nivumela le ndlala engaka esibhekene nayo. Nifuna le ndlala ibe more. Nani uthathaphi lo 5000 lo nina nanithembisa abantu manifesto yenu ukuthi mangabe siphethe inkatha niyokhuphula imali yempesheni yogogo ibo 5000. Nani uyithathaphi lo mali leyo nisavumelana nevet ukuthi ivet ayiqhubeke ihluphekisa abantu. Niyayibona njani kodwa? Niyayibona ukuthi njani? Niyazibona ukuthi njani yini?
wendlovu ezintathu niyazibona ukuthi njani. Manicabanga laba abantu base KZN, laba bangasebenzi kuyimanje, ababhekene nosizo kuyimanje, akukho la bebona khona nina nibalwela njengendlovu. Nivuma kanjani iVAT? Nivuma kanjani? Namsana kanjani nayo yokuthi i-right, kodwa into eniyazi kahle ukuthi abaholi benu ngeke affecteke vele bona, ngoba vele bona banama black card, bahamba mahala, bacruise, benzani, aba-affecteke inhlobo bona. But abantu ababalidayo ibona abantu abanzima kuyimanje, abantu abasebenza nosebenzayo kuyimanje, wendlovu ezintathu nosebenzayo kuyimanje usupporta mhlawumbe imindeni ewu4 noma ewu3 ekhaya kubo, mhlawumbe bawu7 abantu abangasebenzi, ekumele athenge ukudla, ekumele kuphela inyanga, kuphinde kuzoba la ehlala khona futhi nakhona kumele athenge futhi nakhona futhi ukudla. Yabona inkinga zomuntu osebenzayo kuyimanje zingaphezulu kwesalary yakhe, but nazi indlovu njengamanje futhi nazo zizo support istatement se-ANC ne-DA. Niyabona i-DA idlela ngani wendlovu? Sayi masinitshela ukuthi i-DA ifuna ukushaya phansi i-IFP ne-ANC. Nasithuka abanye benu kwangathi cha siyabheda. Khona i-picture sayiposta la khona kuhleli khona i-DA, i-ANC, i-IFP, i-DA iphethe isaha, kukhona intambo ebophe phezulu la, uyasaha la phansi la behleli khona, okusho ukuthi uma kuqashwa lo godo lolu labo bayithuba yaphansi uyasala uyalenga yena ngoba vele igoqeni. I-DA yona ephusha into eVAT ukuthi ayikhuphuke. I-DA masifika ngale public, hayibo, hey yenzani ANC manje? ANC hayi ngeke iyagama ANC thina sivumi le VAT, yabo. Nani futhi ke bantu be-IFP nilapha ya nina ebuhlungu nge-IFP, ibuhlungu leyanto bafowethu. Ngiyanizwela kakhulu malunga i-IFP. I think mhlambe nani niyadinga ukuthi nemisibindi manje, ngoba imali le eniyezwa uRupert o22 million lapha kunikwa bona amalideni lawo, anitholi lutho nina ama-member e-IFP kuleya mali, kunikwa bona ohlabisa. Yabona ibuhlungu leyanto ngoba leya mali abanikezwa yona ibenza mase befika lapha bavele bayithulele nje. Wezwane mina angifuni ubhale request manje mase uyangitshela ngidukisa kuphi. Mina angifuni ubhale comment request mase uyangitshela ngidukisa kuphi. Ngena la ungitshela ukuthi ngidukisa kuphi. Ngifuna mina ungene mina wezwane weziyanda zwane, ngifuna ungene ungichazele ukuthi kulaphi la ngidukisa khona. Angifuni ubhale comment mina mase ungezoyichaza, ngikunikeza ithuba kahle ukuthi nje ngicela ungene ungichazele ukuthi ilaphi la ngidukisa khona. Lapha ya kwi-IFP banikezwa 22 million. Lo namhlanje obenza ukuthi lapha makuhlangene kukhulunywa ngake kukhuluma abantu phela bana kukhuluma nombani. Lapha kukhuluma i-ANC uRamaphosa futhi nakhona kuse kukhuluma ne-DA lapha yana. Abanye nje basuke bethi yes. Okay, yabo lokho kuphela into abasuke bezenza. But leyanto leyana ngifuna mina ukubuyisa unembeza kubantu be-IFP. Laba babavoti. Xa unamandla wantu ungcono ngoba nawo uyindlovu. Uyabona ukuthi inqumo zamalida enu zinenza nibe inhlekisa even nasebantwini, ziphinde futhi zicindezele nabantu enibaholayo. I-DA iyakwazi ukuvumela iVAT ngasese yokuthi ayibe khona. I-DA iyakwazi kuma public igxeke i-ANC ithi ayihambisani neVAT. Umnomzane upresident we-IFP ubaba uHlabisa uyahluleka ukumela abantu bakhe. Uyahluleka ukumela abantu bakhe athi no thina siyi-IFP asivumelani neVAT. Uphuma public lapha uyasho ukuthi yena kanankinga be-IFP bayavumelana. Nango omunye i-IFP njengamanje uthi no asivumelani nje, yabona.
Ngamanye amazwi kahle kahle i-IFP nayo qobo lwayo ayizazi ukuthi imephi imeleni. Ayizazi ukuthi imephi imeleni. Baningi abantu eKZN abangasebenzi. Akisoma ngeKZN. Baningi abantu abangasebenzi eKZN. I-IFP yona njengamanje enamandla undunankulu yena we-IFP. Ekufunza ukube ibalwela kakhulu abantu base-KZN ekutheni ngonyaka ozayo mase kuhulumeni basekhaya ikhona ukuthi yenze kahle. Umbuzo omkhulu ukuthi ke le campaign enisipha yona njengamanje yokuthi i-IFP ivumele ukuthi i-ANC ikhuphule i-VAT naba bayivumile. Nisine campaign njengamanje. Nizothini ngonyaka ozayo ebantwini? Noma nithemba ukurobha? Nithemba u-IEC? Nizothini ngonyaka ozayo ebantwini? Ebantwini nizothini ngonyaka ozayo? Ngoba lento lena bafowethu ngayidefenda ngane zakwethu. Ngimthandile nje lo mfowethu lo we-IFP ophumela obala nje nawathi cha no yena nje akababa be-IFP abahambisani naye. Ngajabula futhi lapho ukuthi bakhona abantu be-IFP abakwazi ukuphumela obala ukuthi no ngeke ndidlala amalida ethu. Zolo lokhu wendlovu eyintathu bekade nithi ANC yamasela. Ngeke nisebenze ne-ANC nina ngoba i-ANC yamasela. But today nina indlovu inini eseniseka i-ANC manje. Inina manje nisupport i-ANC. Yazi ngane zakwethu ukuthi nisinikeza icampaign njengamanje ukuthi le ngcosana yasala lapha kunina elapha endlovini siweyilanda ngoba lento yokudla ishaya thina. La abasebenza ufunda khona siyobalanda ngoba umuntu osebenzayo njengamanje inkinga zakhe zingaphezulu kwesalary yakhe. Qiniso lelo mbanganza kwethu. Esingeke sifihle yokuthi umuntu osebenzayo njengamanje inkinga zakhe zingaphezulu kwesalary yakhe ngenxa yokuthi nosebenzayo njengamanje kumele ondle ekhaya, ondle futhi la ekhona. Yabo so kuningi ugcina imali ayihola emsebenzini mathiwa inkulu kangakanani igcina imali ayihola emsebenzini siphelela edingweni ehlukahlukene. Yebo manje nake awukwazi ke uthi ke umuntu osebenza ungcono lesikhathi manje kuwes kakhulu futhi ongasebenzi. Mhlambe futhi ongasebenzi kungcono nakuyena futhi mhlambe lo ongasebenzi vele uyathenga ukudla walala edlile ekhaya kodwa lo uvuka ekseni ahamba emsebenzini abuye entambama abuya aswela imali uye emsebenzini aboleka imali yonke le yanto leyana istressa lo muntu lo ekumele makuphela inyanga meholile aphinde futhi yena azobeka ukudla ekhaya. Inkinga zakhe lo muntu loyo zingaphezulu kwesalary yakhe. Okusho ukuthi uma ngabe i-IFP idecide ukuthi ivumelane nayo kuleyagana yokuthi ayinankinga yona nokukhushulwa kwe-VAT. Sho ngamanye amazwi izothi lo osebenzayo akacindezeleke kakhulu kunalokho acindezeleke khona. I think I know not last year, last year la kwaKhomo amaqanda sawayeka nje ukwadla kaKhomo amaqanda sawavala sawayeka ngoba sibuka isimo ukuthi amaqanda iprice yakhona iyashintsha. Namhlanje 120 kusasa 140 ngakusasa ilanga futhi 160 phinde futhi 130 120 yabo. So sakhetha ukwayeka amaqanda kaKhomo. Kuyimanje kuyasiphoqa futhi ukukhuphuka kwayo ukuthi kunezinto futhi ezinye futhi okuzosiphoqa ukuthi siziyeke, hayi ngoba singayithandi, hayi ngoba singazili. Yabona? Kodwa kumele siyeke ngoba isimo esibhekene naso kwazi ukuphila abanye abantu ukuze kwazi ukusala abanye abantu konke kumele siziyeke. Kuyimanje kunomuntu kuyimanje osebenzayo, yes unemoto emsebenzini, kumele ekhaya esupportile, kumele lehlala khona erentile, unezingane futhi lekhona, ama school fees akhona. Lo muntu automatically njengamanje ikhona into agcina futhi eyekile ukuyenza
mhlambe nasekhaya nje uzogcitha hayi bafowethu ngeke sengikhathele manje angikeni ibheke lapha ekhaya ngoba angisakwazi nami ngoba inkinga njengamanje esibhekene nazo singaphezulu kwamasarali ethu leyo bafowethu asikwazi ukuyipretenda asikwazi ukuyiqambela amanga manje mayizovuka indlovu ekseni nazo sivumelane kanye ne-ANC yokuthi ayinankinga nevet sisenkingeni ngane zakwethu sisenkingeni ngane zakwethu noma ungaba yindlovu noma ungaba yi-ANC noma ungaba yi-MK noma ungaba yini lo engikushoyo nawe ufakazi wakho ukuthi inkinga zakho njengamanje zingaphezulu kwesarali yakho yak-affecta naw noma ungayidefenda futhi indlovu uthi hayi no indlovu zi-right hayi no ANC right okusalayo into engikhuluma ngayo mntama hayi idla thina mntakama la endlini sichuze last year ukuthi siyeke istofu lesi sagesi sathenga istofu segesi la endlini sichuze lokho sithenge istofu sikagesi sesegesi ngoba ugesi uhamba ngendlela emangalisayo ugesi wophela nje la endlini thina bekade ngosuku kumele ngithenge 100 rand sachuze ukuthi bekhona ama-light esiwakhiphayo agesi kube khona ama-light esiwakhiphayo kagesi ama-light sachuze istofu asisiyeke sihlale singumhlobisi istofu sihlale nje istofu sathenga istofu segesi uyayibona i-change enganani ezayo ngitshela mina into mina la endlini njengamanje esezenzakalile yokuthi amaqanda sawayeka hayi ngoba amaqanda singawathandi sawayeka amaqanda ngoba ama-price akhona yilishintsha sabona ukuthi enonco siwayeke straight saphinda futhi ayeka istofu sagesi sasiyeka usisebenzisa sahamba sawuthenga istofu segesi kuyimanje sisebenzisa istofu segesi la endlini njengoba kukhuphuke nevet futhi okusho ukuthi futhi ke kuzophinde kube khona futhi ama-changes futhi le endlini futhi azoba khona mina ngikhuluma i-reality bafowethu mina nje ngikhuluma i-reality abone ngikhulumayo ngikhuluma into ebheke asikwazi ukupretendana ngoba ngathi uthi yonke into i-right asikwazi ukwenza lokho akusikho right asikho right today yabo bafowethu today is khalile namhlanje khona abaholile namhlanje khona imali engene ebusuku namhlanje ngikhuluma nawe njengamanje abayibambi incingo ngikhuluma nawe nje incingo abayibambi ebusuku ngo-12 10 ngabo 4 ekseni yangena abantu but kuyimanje ngikhuluma nawe nje incingo abayibambi yini ebangaleyo nto leyo iy'nkinga ababhekene nazo zingaphezulu kwesarali kwale mali engeni namhlanje bafowethu ngikhuluma i-reality ngani bakwethu ngikhuluma nje i-reality yokuthi kunzima kangane ngifuna mina ubone ukuthi udefend umbhedo uma ngabe uyadefenda udefend imbhedo udefend into engekho uma ngabe uthi uyadefenda njengamanje bafowethu kusazoba nzima kakhulu kulo hulumeni lo we-GNU wegani ukukhuphuka kwe-VAT bafowethu kuzophinde kusilimaze more ngane zakwethu ngoba ngesikhathi kukhuphuka kanje futhi kuyaphinda futhi awekho amathuba emisebenzi abawavulayo ngane zakwethu still awucabange mangabe ekhaya kini njengamanje bangake ekhaya kini abangasebenzi ekhaya lakho bangake ekhaya lakho abangasebenzi bondloba bonke labantu abantu ekufunzwe bayasebenza bayalekelela ekhaya bahlele emakhaya lo sebenza ababili abathathu babheke ekhaya manje bengicabanga imizi nisoyivusa yobaba manicabanga amakhasi uyashintsha bemahle hayo bantu basebenza kahle wayipho kubo engakhi nakhe kanje uyondle ekhaya imali iphela la ekudleni inkinga zakhe manje singaphezulu salary yakhe hayi ubani engakwenza ukuthi ngoba nje ubani basebenza kahle bangake ekhaya bangasebenzi baningi asikwazi bafowethu ukuvumela into esibona ukuthi bafowethu lento inzima kwampesheni yogoga ayikho qhawe namandla
ayikho kwayiyona. Ungondla uthini ngo-2,300 uba 2,230? Ungenzani ngalowo mali leyo? Iyiphi into ongayenza ngalowo mali? So isimo bafowethu asikulo bafowethu, sinzima ngendlela emangalisayo bafowethu. So iyadinga njengamanje lento siyikhulume, sibhekane ngqo futhi bafowethu ne-reality njengamanje. Njengoba sishintshile kule minyaka ledlule isimo sokuphila, sazophinda futhi namanje sishintshe futhi isimo sokuphila. Kakhomo, ngikhuluma ngakhomo la kakhomo, amaqanda siwayekile last year. Hayi ngoba singawadla amaqanda, isimo ukubona ukuthi ayashintsha sawayeka. Last year sasiyeka isitofu kulo 4 plate sazawuyeka, sathenga isitofu segesi ngoba zama ukusave lento kagesi, ukuthi ugesi uyabiza futhi ugesi uhamba fast, ngcono ama-cost siwanciphise. Njengoba kukhuphuka iVAT njengamanje, asazi ukuthi futhi manje iyiphi futhi enye into futhi ezobe sacrifice akakhomo ekumele masiyeke siyichange futhi. Yabona ukuthi impilo iyachange, impilo iyachange. Kuyimanje umuntu osebenzayo inkinga zakhe zingaphezulu kwesarali. Manginamanga kulokho ke khona uthi ngidukisizwe ngayiphela uchaza indukisa kuphi ngoba ngikeqiniso mina mawukuthi uyasebenza uzongifakazela ngisho ukuthi inkinga zomuntu osebenzayo lamanje zingaphezulu kwesarali. Qawena amandla Lilitha. So nje kunzima ngani zabantu. Ngibingelele. Ngiyaphila kodwa. Yebo ngiyaphila. Hayi wazwa ichaza into ebuhlungu ekuseni ngaphulukusa nje babukhoma. Hayi. Wazwa khuluma amagama abuhlungu ekuseni iqiniso kodwa. Kodwa kuba nabantu abasuka azokusukuma badefende bathi ukhuluma into engekho in ngoba bona besho bedla kahle. Injalo. Babukhoma siyakhula sinomakhelwane sinobani. Umuntu ongazi ukuthi isinkwa sizolala sikhona na. Abantwana esikoleni baphetheni na. Kubhlungu babukhoma, don't want to lie. Yabo yona le VAT ke wena iwesi kakhulu. Nje buthi wena wathenga yazi kwathi kuphela ugesi ngasekhaya babangana emergency. Yini leyo manje? Noma ngazi. Hey. Qhubeka Nxesi. Ngabona ubaba lapha kune container ngambone obasa cabanga eThekwini ephethe umbrella obasa umlilo epheka emlilweni eminyango. Ngathi sizwe sethu saphenduka kabuhlungu kanjena. Wathi ngizothini ngoba phela ugesi ngithenga ugesi uphele ngingaphekanga and umuntu ohlala yedwa leyo babukhoma. At some point ngathi kuyena letha la ikhadi lakhe ngikuthengele kwa 200 yabo. Ngifuna ukubona ukuthi yini inkinga. Hayibo ngakusasa ngitsho ugesi uphelile. Ngathi mina hayibo awuhambe uyoreport kamasipala ukuthi bamnikeza isigubhu esichargewayo but still aqhubeka. Ngiphatha nala endlini nakuthina ugesi babukhoma uyenye inkinga. Kuyikona ukuthi mina igesi ngiyayisaba ke babukhoma, don't want to lie. Ngiyayisaba nje enhlobo. Ngiyafisa ubanga nami ngaba nginesibindi sokuthi ngibe nesitofu segesi. Izolo nje sithi wathi luhamba ugesi. Angazi noma yini load shed noma yini kodwa nje wathi luhamba ugesi. Sidale singadlanga because asina amanye amaminzi. But siphile esikhathini esibuhlungu ngoba sicindezelwa yibona abantu abamnyama bethu. Abelungu basebenzisa thina ukucindezela thina. Abasebenzisa abelungu basebenzisa thina ucindezela thina. Ucindezela mina nawe nabo bonke abala bayalazi iqiniso. Waka washo ubhoda wathi kusishisa kuthina abantu abamnyama sazi ukubulalana sisodwa sizalisana senzana yonke le nto. Engaqamba manga wayiqinisile. Wayengaqamba manga kubhlungu nje babukhoma kubhlungu.
lemndeni le nabantu engasebenzi abangasebenzi lento ishoyo ukuthi imalini imali yokho ehola ogogo ugogo nabazukulu abawu5 abazukulu abawu5 omama baba bathatha amakhadi asasa bahamba ohlala nabo kuma boyfriend ugogo usenalezi izingane ibhlungu leyo nto leyo ibhlungu angifundi siqamba manga ibhlungu yini manje leyo kakhulu nxeswazi ibhlungu angifundi uqamba manga babukhomo abantu bazokuthuka for this platform kodwa iqiniso ngikuzwile ukhuluma indaba etransformer iMK is going around helping with the cleaning and everything akusho ukuthi iMK imihluliwe kuleyo ward ufanele ihambe yoqhumisa lezo zinto lezo ngoba sisuka sizokwenza ushintsho emphakathini sizoncedisa hayi ngoba sizobathenga sizobonisa asikho emandleni yebo you understand but ushintsho siyalifuna ukuthuthukisa impilo zabantu siyakufuna but manje uma sizothi ngoba sikuthola ngokuthi sesiyanikhipha ngobani siyaniphuca leyo nto leyo ngobani besinithengani kanti ngibe sengizoza kulabantu laba defender ama political parties wabo abawukhomo angiyithandi lento abayenzayo ugovernment wethu usimele ekhanda usichamele ekhanda kahle ngizoyisho nje kanjalo babukhomo asina say la eSouth Africa abantu labantu abalapha ku parliament bavotelwe abantu abazibekanga lapha yana babukhomo kodwa namhlanje yibona abangakwazi ukukhuluma nabantu ama views abantu awasabalekile kubaleka ama views wabo lapha eParliament ngoba phela bona babevumelana nabelungu bavumelana nalebelungu labo 22 million awuyange bantwini uye emaphakatheni abo uqinisile and bona bayizwa yonke lento esizwayo thina laphansi ifike bebhlungu lapho ke babukhomo bese uzothola umuntu ozozalana uthola ukuthi lo muntu kwasayisendlini la ekhona uxakekile kodwa unesibindi sokuthi athi hayi angizobiza political party babukhomo I'm going to be brave today I'm not going to call any political party ngoba sonke sama political party basila you understand but iqinisa silimele babukhomo asiye kudlala ngabantu asiye kudlala ngabantu ngoba nakho sazothi abantu bafuna abantu baxayekile abantu abazenzela intando yabo ayithi kuthiwa sisebenza ngentando yeningi asiyeke intando yeningi idlala indima yabo abantu abazilungisela izwe labo mina njengelunga leyo umkhonto ngiyazazi ukuthi why ngijoin umkhonto understand and ngizimisele kangakanani nomunye une political party yakhe njengoba sila sonke kodwa bangenzi le political party le platform ukuthi baze bazothuka ukhomo ngoba ukhomo umkhonto ukhomo ethini ngoba lelo nto njani ivuleleke it's like ngizothini umphakathi ukuthi sizolungisana ngoba siyadingana sisonke sama political party siyadingana angizusho ukuthi ngoba sithi hayi ngoba sizokwenza cha sidingana sisonke lana and if singafunde nokuthi sihloniphane singakudeleli babukhomo leyo ngizocela ukuemphasize kakhulu ukuthi ngiyacela kuko konke ungaba nombono wakho different from what babukhomo is saying but inhlonipho ibalekile kuko konke but sinenkinga enkulu eSouth Africa sinenkinga enkulu omunye ngimzwile lana ekhuluma ngo9 wasted years I was like 9 wasted years usipi manje lapho sifike nini because ku 2025 manje ama challenges aqale ku 2020 makufike covid you understand ngomunye wacishe wafa 2021 ibulawa iCovid nami but uNkulunkulu emkhulu ngasinda so ngizama ukusho into yodwa ukuthi masingabibiyeli into esibona kahle ukuthi ibulala asingazicabangeli thina sodwa ukuthi hayi ngoba nakho mina I can afford abanye abantu noku right ayikho into right babukhomo la eSouth Africa manje ayikho bangaya baye lapha ku parliament bakhulume bathini ayikho into right ayikho into elungela umuntu omnyama so asiyeke ucindezelana sisodwa sabantu abamnyama ngiyezowacela nalabo abala kwipanel ningalinge nisebenzise indaba ukuthi
sizocindezelana, sizodelelana, sizothini. Masikhulume ngokuhloniphana lana. And sihloniphe le platform esikuyo. Sazi ukuthi ayingokhomo lento. Ingabantu base South Africa ngoba ukhomo nje belana. Akasiyena ukhomo, akusiyona MK akusiyona yakakhomo. Ukhomo ujoin iMK ngobani esebenzela ebelievela ukuthi izoshintsha impilo zabantu base South Africa. Yilokho esikufunayo. Akusiyona yakamajola nami MK. Mna ngowamajola yes right. And angisho ukuthi ufune ngizodelela omunye umuntu okwenye inhlangano. Asibumbameni sihlanganeni sizosebantu abamnyama silungise lempilo lenhlakala lesihlangane nayo manje. Yilokho nje ngizocela nanenhlonipho ke ukuya phambili sizobe sihleli kuleli page. Ngicela ukuthi sihloniphane singathathi ngokuthi ini yonke le nto le. Sihloniphe babukhomo ezobe nje beyihost yale platform. Nanokuthi size nendlela yokusebenzisana siyisizwe esimnyama kuphela. Siyabonga nje kakhulu nje mntakamama. Siyabonga nje kakhulu. Ayikho into engiphatha kabi nengomuntu oqhakambisa ukuthi umkhonto wesizwe. Mase vela futhi njengomuntu okulwelayo futhi umkhonto wesizwe. Athi umesuka lapho aye kubantu aba against umkhonto wesizwe ayongena kuma platform apho. Naye afika bene point endaba ayishoyo. Angim-understand lo muntu loyo mina onjalo ukuthi lo muntu umkhonto ngampela yini umuntu okwazi ukuthi angene kubantu abazovula live babe against yonke into eyenziwa abantu bomkhonto wesizwe. Uzofika uthini naba yani? Ngoba awusho into ephambene nabo, usho into esuyihambisana nabo. Tux, qawuna amandla. Sawubona babukhomo na wonke umuntu okola kwe-platform. Ngicela Uyaphila kodwa? ngiyaphela baba. Mina ngithanda ukuvumelana nawe mama Jola la ngalesimo esibhekane naso la South Africa. Kuningi nje kunzima ngoba le VAT la mfuna ukugxila kakhulu kule ndaba ye-VAT labasanda kuyikhuphula ngo-0.5 ukuthi manje kuthiwa basazoyivotela ukuthi iphase le budget yakhona kodwa bafuna ukukhuphula ngo-0.5 walonyaka then next year bazophinde bewukhuphule futhi nanomunye 0.5 iye ku-16% iVAT njengoba ku-15 manje. Njengoba dusho-ke ukuthi ukudla lokho esukudlayo kunakho kusazokhuphuka nesinkwa, amaqanda, ubisi nayo yonke into esuke sidlayo sabantu abamnyama isazokhuphuka. Futhi namathuba omsebenzi awekho njengoba sikhona la mathuba omsebenzi awekho, abantu bafundile bahlele emakhaya nemfundo zabo. Ayikho imisebenzi abayitholayo ngawo lo hulumeni. Mutho uyabheka kule budget abasanda kuyibeka-ke manje ukuthi ayikho indlela abacacisa ngayo ukuthi bazolungisa kanjani indaba yomsebenzi ukuthi abantu bethole imisebenzi bevule Yes, khona. bevule amathuba omsebenzi for intsha nabantu abancane ngoba mosuthi uyabheka-ke la kwi-development plan yabo abayithwesile kule budget ukuthi yini abazoyenza for i-development. Bathi infrastructure le infrastructure bazoyakha lo infrastructure ezodala amathuba omsebenzi ngoba muthi uyabheka abantu baningi lapha koGoli nala eThekwini nalapha eKapa abantu bayakhona bayofuna amathuba omsebenzi nakhona abantu bokufika bonke bagcwele lapha amathuba omsebenzi ayancipha-ke mekunjalo. So ayikho into abayenzayo ukuthi bandise amathuba omsebenzi ngoba umnotho lo wamamayini o-Anglo-American nayo yonke leyo nto bathatha nje ama-minerals la eSouth Africa nawo wonke ama-profits bewase kubona. So lama minerals ethu ayaphuma nje raw enjalo, ayikho i-manufacturing enzakalayo-ke lapho. Ushuthi amathuba omsebenzi fanele ebe khona lapho ukuthi njengoba begumba la fanele belungisa amathuba omsebenzi njenge-manufacturing njengoba i-diamond liphuma la eSouth Africa
lingapholishwanga lizopholishelwa ngala eAmerica noma eSwitzerland seliyabuyiswa-ke la lipholishiwe sesiyalithenga thina ngenani eliphezulu kunaleli yabo ukuthi ayilunganga lento le ngoba i-manufacturing kufanele ngabenzeka la eSouth Africa khona sizokwazi ukuthi sidale imisebenzi nabantu bebe involved njengentsha ukuthi i-manufacturing science akwazi ukupholisha amadamende ethu futhi siyafunda ne-skill sakhona sokuthi kunjwa kanjani ngoba le skill basigcina kubona so mabephuma-ke la baphuma nayo yonke le mshini yabo ukugumba lama-material la thina sifundi lutho yabo futhi sikwi-consumer economy yokuthi na ayikho into esiyikhandayo sabantu abamnyama into esenzayo ukuthi na siyothenga sithatha la ama-goods abo abawaletha la eNingizimu Afrika yikho into thina esiyikhiqizayo esiyisa kwamanye amazwe lezodala imisebenzi njengoba iChina yenza kanje ukuthi njengoba iChina inothile kanje ukuthi na yonke into abenzayo bayidayisela umhlaba o-made in China wonke lama-goods o-made in China aletha imali kwi-China ingakho iChina yenza njani ikwazi ukwakha imigaqo ikwazi nokuthi na abantu bethola imisebenzi lapha ko-China njengoba ikhule njengoba injalo so khona nezitimela ingene ezindaweni ebezingekho ingene emakhaya umuntu wasemakhaya uyakwazi ukuthi athathe umbila wakhe noma into asuke edayisa lapho noma imfino yakhe ayibeke esitimeleni ahambe uyodayisa lapha emakethe shuthi bakwazi ukuthi nomuntu ohluphekile uyakwazi ukuthi i-product yakhe ayithathe ayise ebantwini khona bezoyithenga uyayenza imali nalapho nempilo yakhe nesimo sempilo yakhe siyashintsha iyona nto fanele siyenze nje abantu abamnyama kodwa manje khona uhulumeni manje abafuna ukuthi bekhokhe ama-salaries abo manje bahluleka ukuthi bethole imali ngokwakha umsebenzi no-create tax bracket yokuthi njengoba khona more taxpayers kuzodala ukuthi kube ne-tax brackets enkulu manje bayahluleka kule tax brackets encane esuke ikhona ukuthi bereze imali ukuthi beyikhokhele bona njengoba beno-deputy minister kanje basuke befuna ukuthatha le mali kuthina khona bezokhokhela ama-salaries abo yabo leyo nto so into engifuna ukuthi enzeke manje njengoba siyintsha ukuthi nathi-ke njengoba bethi bafuna ukukhuphula i-VAT asithathe-ke nathi siye emgaqweni siyoprotesta ngoba ade benza lapha koKenya ukuthi awukwazi ukuthi ukhuphule izinto so libesithule sithi hawu into encane u-0.5 kodwa kuyazwela ephaketheni ngoba muthi uyabheka ama-goods la siwadla ayakhuphuka kodwa siyathula ngoba kuthiwa kukhushule ngo-0.5 alukhu laka-ke lapho ukuthi bayikhuphulelani kwasekuqaleni yabo babkhoma wona mbone ngifuna ukuthula la angifuni ukuba mude athi ngivale manje asikwazi-ke thina-ke ukuyipreacher le kodwa abantu bonke abezwa ubunzima kuyobaphoqa ngenye ilanga ukuthi bake bazwakalise ubunzima babo nobuhlungu babo ngoba eqinisweni angumnandanga kunamakhampani ebesifisa sonke mhlambe sikhula noma siphila uthi hey mangasebenza laphaya impilo yami yoba ngcono kodwa uthi mawubuka umuntu osebenza khona ayikho i-change uqinisekisa ukuthi lo muntu loyo osebenza lapho impilo yakhe qobo lwakhe nje ingaphezulu kwamandla isala ithola laphaya yinhle impetho hayi ngapha kuyaholwa kahle kodwa iy'nkinga asenazo sezingaphezulu kwesalari yakhe ngoba ngesikhathi kwanda ekhaya abantu abaphela umsebenzi abangasebenzi lo osebenzayo ukukhuphuka kwey'nkinga zakhe nakho ukudla kuyakhuphuka njengamanje lo nto iyakutshela lo nto njengamanje ukuthi kusazoba nzima yabona wena osakwazi ukuvula ifriji ekhaya uthole yonke into sizofika isikhathi la khona uzovula khona ifriji khona uthole nje irama uthole upholoni awusakuthola okunye siyeza kunezinto ezokuphoqa manje ukuthi ezinye uzishiye uyithanda yabona uyishiye uyithanda ngoba ubona ibudget ukuthi yazi kumele manje ngigweme u1 no2 no3 kule nyanga le thina nakho mosawayeka amaqanda ngithi kule nyanga le ngizokwakha ihhoko lapha ya le inkukhu
ngcono ngithenge inkukhu lezi zesiZulu, ngithenge lezi amaqanda inkukhu engizosiphakela nje inkukhu zingikhiphela amaqanda ukuze la endlini amaqanda akwazi ukuthi abe khona kowathandayo. Ayikho into engingayenza. Ngizama manje ukushintsha manje isimo sempilo. Labo 5 kg labo be-chicken labo siyaphuma kubona ngithi manje mangabe sifuna inyama yenkukhu njengamanje kumele siye ngokweni laphaya sibambe inkukhu laphaya siyinqume inkukhu laphaya kuphekwe inkukhu. Awona njengamanje awukwazi ukuhleka umuntu ohamba ngemoto enkulu umbone ephethe isigubhu 5 litha eyofaka upetrol. Awukwazi ukumhleka lo muntu ngoba awuyazi isimo abhekene naso. Asiyekeni pride ingane zakwethu. Ake sibhekane ngqo njengamanje ne-reality. Ake sekupretenda njengamanje. Uma ngabe lithi asikho right, asingaveli singcono ngane zakwethu. Ake sivumele isimo lesi sibone manje ukuthi singaphuma kanjani kuso ukuze sikwazi ukuya phambili. Khaya xa unamandla. Khaya Khona ndikhona tata kunjani baba Khoma? Ebo siphile xa unamandla. Yebo, baba Khoma. Mntangu. ngiyakuzwa Mntangu. ngiyakuzwa baba Khoma. Yeah. Uyangizwa wena? Yes, Baba Khoma kunjani? siyaphila xa Yes unamandla. khona. Baba Khoma uyabona baba njengoba ngifakele le uniform. Ungibona ngizwa nekhala ngabantu abasebenzayo. Hey, I wonder noba thina sikanjani nje ngibona ngiphethe ibhamu ezingaka. Ngoba esinye ngisifihlile ziwu3. Kunzima eSouth Africa baba Khoma siseza ubonakala and thina abantu abaphethe le ibhamu njengoba namhlanje sengithole enye inkinga la emsebenzini. It's easy to go ukuthi ngiyofuna esinye isibhamu ngiyokubamba inkunzi because ngifuna ukuphila. I'm well trained, I'm a tactical officer. I'm not a armed guard. But umlungu into abasenza zona ezibuhlungu. Uyabona iMK anditsho ukuthi kuthini ngalendlela iBK yenza ngayo ngena pha kuma security companies. Ikhona icompany eyi1 eyivulileyo apha eJoburg futhi right kodwa kulezi zabe ebulungu esikuzo thina ekuthiwa ku drive nomuntu omnyama ayikakafiki and futhi mayingafika ngoba bayayisaba. Ngikhuluma umuntu bengizwe izolo. Uyabona okubakho kweMK butata. Ngifuna unichazisela mina ke ngutakala bhuncu apha kwepolitiki. Ndingumuntu ongaqinisekanga ukuba ndiphi ngaphandle nangaphezulu kweminyaka emincinci ngoba ngimncane ngizelwe ngo1980 so ipolitiki even izibone ngathi ndikude mangiyilandela but ngiyazibona izinto. Yabona iMK party ingase ingathathwa ifakwe as iparty yokuvotela. Ingase andazi noba mhlawumbe lengqondanyana yami engafundile ingase ingathathwa yenziwe is something ezohambe ikhulumela abantu ngoba abelungu eJoburg bawavusile amehlo ngendaba yeMK. Kunzima emisebenzini esisebenzayo and siyakude ithina ke imali esihola esengama security ayinzima. Ngophule isikhiya emalangeni la kodwa leso sikhiya leso ngisibhadala nge500 bad luck 500 ngizothatha same time ngesikhathi esiwe. So yiko ngithi kunzima ukuthi thina andazi noba kungenza kanjani. Bengisafucela ukuza la kuba Khoma ukuthi kungenzwa kanjani mangaba uthola ukuthi wena baba Khoma izinto like njengoba emasoji ukuqashwa abantu abazoba ngamasoja uthi tende to government kangaka bekwazi ukucabangela thina athi emasojeni makaqashe 18 to 45 years because kunalento ama green apha eJoburg kunento ama green beans. Laba ama green beans it's over even kum badala ukudlula mina. So ugovernment wethu akasiphusheli thina singabantu abatsha nabantu abasezayo abancane ukuthi masihambe siyoganga ngoba ugovernment wethu akafuna ukusiqasha. Secondly njengangoku apha mina ngiphethe ngumuntu wangaphandle and nisuka kwenye company futhi nakuyo my leader was a Zimbabwe guy. To found out lo muntu lona akakwasibhama saziwe icompetence usifumana nje kwalapha mina ndizifundele mina ndizenzile. So baba Khoma ndifuna ukuthi andikho kakhulu into nithi sizawulamba sisezolamba siwest thina sisisuka kuma areas ku Eastern Cape sithi sizofuna imisebenzi awukho umsebenzi tata. And ngoku into ebangafama siyenze nento yasevezi into ugovernment bikufama sikhe senze la nto yayisenzwa yintsha yakudala ukuze khuleke eSouth Africa. Masingenza le yanto sintsha eSouth Africa ke siyeke ama drugs siyeke ukubhema ukuphuza ke sinakane nelizwe lethu because eyona nto ngoku soba umuntu omtsha ucala ku18 to 35 but 45 years still uselulutsha because ayikho into esikhe sayenza thina ngolutsha. Andifuna uxoka ndizuthi
ikhona into esiyilantukayo esi-retire kuyombutho bathi like andifuna ukuza umbutho manje ubize i-EFF yabona lo watata andifuna ukuxola tata usibulele kakhulu yabona tata uZuma ukumkhupha kwenu ngoba mna ndandingekho ndizawuthi abantu abaphambili ndizawunifaka tata abamkhupha kona esihlalweni hayi sivile thina ngakumbi thina sikuma-private sector sivile thina uphuma kwala tata mina andikaze ndavota tata kodwa mhlawumbi ndandivotele tata uZuma bendisebenza izindawo ezininzi bendizenza izinto but namhlanje iSouth Africa izawuba yiZimbabwe and iwesi ke ukuthi thina ama-security nama-truck driver because yabona ndoxela i-government if befuna sibe right bekufanele bakhathi ukuhlehlisa le genge yangaphandle apha eGauteng kunendawo okuthiwa noba ungazazi zonke iibham lapha e-R Road ungazazi zonke iibham but wena South Africa ngongena it was yesterday these guys is from Malawi and enye Malawi abayi-4 abanye abaseCongo abanye abaseZimbabwe you believe that guys zirhola oma 18,000 abantu bala ekhaya basemageyithini barhola oma 7,000 so ngizama ukuthi iSouth Africa tata angibone mina apho iyakhona hayi andiboni into sisehlukana nabafazi sisenzane nje it's not that ukuthini kungendlela le ekungayo andizazi ke izinto ze-Illuminati kwathini but yabona thina sisebenza imisebenzi so hayi tata sisenkingeni mina ugovernment bendithi noba kwakuyintoni unobangela ukuthi athi emapoliseni 18 to 35 18 to 30 years aphinde athi emajonini 18 to 22 years bengenawutshintsha na khona sithola ukuthi ibhalwe kuma-computer bengenawutshintsha na because of ebona isimo ukuthi sinjani bengenakwazi usitshintshela loo ndlela athi no ngoba iSouth Africa isimo sayo siso bayamoshakala abantwana makhe nditshintshe ukwenza ngondenze ngale indlela yayibona ngoba kuthatha abantwana ebandiyavuma ukutsho ngamna kuthatha abantwana baswe-DRC ngoxa ndibona apha kwi-TikTok kuzo zonke i-social media abantu bali ngamaxhego angangathi lapha ethi zazibhampaya and iSouth Africa ndifuna ukutsho ndifuna ukuthi kula majoni kuleya fight ebeyikhona bekuyiyo the best akho equipment ingenayo just ibulewe ukuba isarendile abantu bale kuthatha umntana trainwe enike loo nto anikwa yona uba ugovernment angakhakhupha abantwana besikolo abapase u-10 abancinci ngoba abanayo neebhasari neentoni abafake kweli cala lezinto zeebhasari akathi kwabantu bahleli phantsi basithi bamane besebenza i-security manje bengasebenzi ngoba eyona nto oqala into yosebenza bengathi umsebenzi awukho kwabantu bazi-security bafana nathi abantu bafana nathi basebenza 4 months 3 months 5 months agxothe 6 months so laa mntu ukhangeleke ufumaneka laa mntu engasebenzi kodwa ikhona nje into ebengayisebenza xa ugovernment ebengayiqondisisi eminye imisebenzi ngoba ebona ngoku ingxaki esikuyo ngoku singabantwana iyi-1 sibulalana nje sigwintana nje asinamali esiyenzayo eSouth Africa so i-MK Party tata andifuna uxoka ukuthi mhlawumbi kuba Eastern Cape ndingumuntu osivayo isiZulu uzawuthi omnye mhlawumbi kuba ungwaseSecape amazulu ahambayo ndifuna uqonda ukuthi i-MK Party uma ingakizama ukuyiphakamisa laa nto leya yela makhampani ikizama ukwenza something noba izoba yindlunyana enkulu esizokwazi ukuthi sikhe siye sithethe nabo amakhampani security adlala ngathi udlaliwe ngathi tata you believe ukuthi izibhamu thina sizitreyina kangakanani sizitreyina izibhamu thina tata ngoma 7,000 uyandiva kodwa umuntu nasicaba siyatestwa futhi ngazo naxa ngaba sizolantu sizodrive imoto zama ze-security siyatestwa kodwa umuntu uzoba lepolisa yena ungene no-10 qha yonke into akayenzonto yonke into akhonda ndifuna ukuthi mina eSouth Africa ama-private sector mna basizonda and mina ndirhalela ukwazi ngoba ipolitiki le andiyazi kahle ndavota tuzange ndiphinde ndivote ndirhalela ukwazi uba kutheni nto ungathiwa wena ungavota ngongabali enze bazizoviwa izikhalazo zethu bekufama kunento etshoyo kaloku like bayakwazi ukungena abantu abeparticipate singavoti thina singaze sizovakala izikhalazo zethu thina abantu abangavotanga because into endibona eSouth Africa umsebenzi mninzi for abantu bangaphandle ndixelela ngoku mna ndiphethe umuntu wangaphandle kule company bendisuke previous company bendisuke bephethe umuntu wangaphandle behola 12,000 man hola 6,000 and ke ngoku nalapha endleleni akwazi undimisela nemoto ndijonga nje ugqiba kwakanishiya apha endleleni xa ifika ikhampani esebenza iphethe afika ngishawuta abona abantu bathole ingcinezelo ngabantu basebenza nemisebenzi ingabhadlanga ifana ne-security cleaners abafana nathi yabona thina sisengxakini thina it's easy to go ukuthi siyomosha just like that guy kwakuthiwa ngumvoko la awuthi ndiyazi from 99 le ntwana waze security officer la mntwana and into abamoshe kanje wayenemibono yakhe bemininzi kakhulu ngoba imali besithola beyincane besenzela IBM eSandton so waphuma apha la mntwana okuyi-Eastern Cape wamka wazixelela ukuthi uyomosha iSouth Africa tata ndifuna uqoka ayihoyaka and ndiyayoyika into ezokwenzeka kwi-next
2 years mandithi 2 years ningathi 5 years ngoba eleko nyanga nonyaka eSouth Africa achieve something kuba khona into engenayo. Yabona kulo uzayo unyaka yabona nje imali ethu izokonyusa ngo R1 kuzothotywa amalanga. Singabatheni thina kuthi uthi thina ama security xa sinongena endleleni or singabatheni thina singenakwazi andazi abantu ndingayibeka ngohlobo uyiva ndisho ngalo thina sisenkingeni. Hayi iyavakala qha unamandla iyava ihlungu Sisenkingeni futhi naxa siya kwi-shooting range thina funeke ukhiphe le mali uyirholileyo funeka ubeke i-250 uzothenga ibullet uyo kwi-shooting range yekhampani awuyi kwi-shooting range yakho funeka uye kwi-shooting range yekhampani ukhuphe imali for uthenga lama-bullets ngesibhamu sabo. Mistake wasuyisa sachachamba usaphuka usenkingeni. Ndiva ndithi isikhiya ndisithenge nge-400 noba isibhamu nasithenga ngamalini or uyazi 1,000 or 6,000 ngabo. Into ndithi andazi i-South Africa noba singayenza kanjani ngoba each and everyone uyakhala nge-South Africa kodwa everyday uyakhala kodwa each and everyday akho sisombululo nge-South Africa. Yazi mina benibonani kubantu benibona mina kule nto abantu bangaphandle kuphume nogogo. Ndithi ugogo maphuma engaphandle fikathi no fanele kwanele ngoku kule genge basisenza kanje masicole ukufa masihlale phansi ke kumele into abantu bangaphandle bakhe basikhwelele akutsho ukuthi asinabudlelane xa sibakhupha ngaphandle sibagxothi more than sithi baphuke ukuze abo bana something South Africa because yabona nje kumanye amasi even mina no I have a code 14 but that code 14 andikwazi ukuyisebenzisa because manifika endaweni kufuna experience kufuna into ezininzi but ngithena hamba nomfana waseMalawi endihamba naye umlungu vele wathi lamfana wena wawube idizi wathi idizi yami kwathini uzophinda ungifonele tomato last imagine ngesasa mina masengihamba ngetaxi ngizihambela ngetaxi ndamfana yambona udriver yatruck ithi man miss itaxi ngibuse kanti wenze njani uthala mlungu siyazana nalamlo yambona umlungu bekabetha mshaya mina inkinga mina ngibona ngathi into edaba sicindezeleke kakhulu eSouth Africa sithi thina abantu abatsha yabona ngesikhathi kulela uMandela ukuthi aphume laphalala igazi kwafiwa akuye kwangofiwa nangoku ifama ke siqonde into leyi-1 kodwa ngaphandle kokwenza izinto sike siqonde into ibe-1 ngoba lento esiyenzayo iya kwisizukulwana sithi because abantu basofika sesinjani sofika sekuphelile data siyaphela futhi siyafa elokungena ukusebenza emsebenzini uyalazi elokutshayisa awulazi. And if uthi uyabheka abantu base-South Africa indlela babona ngayo bathe makuvulwa i-DA bathi nansi i-EFF ivuliwe bathi kancane asike sigcwaliseni la MK ngoba leya MK akho umuntu uzothi ngikhuluma isilungu wonke umuntu ukhuluma isiZulu isiXhosa leso saziyo sengisho ukuthi ukhuluma isintu ngoba awukho iparty ekhe yathi ingena yaqala yasitshela ukuthi ufuna ukulwela abantu. Angitsho ukuthi ilandeleni i-MK abangayilandela pe-People Party if ningalandela yona okunye nokunye ningakuthola ningakudobha okunye nokunye because ugovernment uzobe uyoyipsa manje kunabantu abaso yabona laba baba ngibaphakamisela izandla noma ngingabazi ngaba kuthiwa nginemali ngaba ngimane ngibalayikhile la ngaba ngimane ngibaphi imali ngibaphakamisela izandla ngoba abantwana basenkingeni la kwa security. Ngiyabonga tata. Siyabonga kakhulu qha unamandla. Uyazi ukuthi konke engayisho mhlambe 4 years ago ngithi mina kuza isikhathi la khona oyobona khona imoto yemali SPV o banibani imoto yemali ingena elokishini ibanjwa i-community ingabanjwa abotsotsi igebengu ngenxa yendlala ezayo. Uyobona isimanga imoto yemali ingena bayibhekise phezulu kuthiwa i-community eyenze lento ngoba siyabulaleka. Yabo njengamanje useGauteng makumele uye ekhaya kumele ube nemali makumele uye emakhaya kumele ufike nemali kumele ube nemali yokukhamba kumele futhi uphinde futhi ube nemali ukuthi mawufika ekhaya kumele wenze izinto ekhaya uphinde futhi ube nemali ukubuyela back emumva la ukhona. Uyayibona impilo inzima kanti mfowethu kumele sibhekane straight manje nereality ukuthi asikho right singaforce asikho right. Abantu eSouth Africa abekho right osebenzayo ongasebenzi asikho right edis qawona namandla edi Bamkhomo ngiyabingelela ngisho. uyaphila qawona Ngiyaphila baba ngiyaphila kunjani? siyaphila baba Ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela epanelini ngiyabingelela nonke maqhawe. qawona Hey azi
mina ngifuyela inhlungu babukhomo. Xa sinithuma babukhomo, sinithuma ngokuthi sivote. Siyanithuma. Xa sivota siyanithuma, hambani niyosimela kolutshaba esilufeyisileyo olungabantu abamhlophe. Ngoba nje kunje amaqhawe wethu esiwathembile kakhulukazi nangemfundo abonakala engabantu abangafundile ngokwanele to influence utshintsho emiphakathini yase South Africa. Nokuba ngaba mhlambi kukhona izinto ezasayinwayo ezithini na ukuthi masicinezeleke, kanti imfundo yeyani na why bengakwazi ukuwa influencer lo ma decisions athathwa ngokucindezeleka kwixesha eladlule. Xa ngaba lo ma decisions lawo iwona lana asicindezeleyo namanje ekubalwa nakuwona amaqhawe angasekho afana nabo baba uMandela ukuthi kunama decisions abawathatha malunga nathi. Kutheni na i-education ingasebenzi kwezi zakuthi to influence leyo mithetho okanye lo manyathelo athathwa ukuthi izinto mazibe loluhlobo? Kutheni education ingasebenzi to influence lawo ma decision? Why? I'm very disappointed. Kakhulukazi xa ngaba i-budget speech ipostpone emva koko abantu bayabuya and bayazibonakalela into okubana laba bantu they are running out of ama-ideas. And ubufakazi baloko usitshela ukuthi i-VAT iyanyuka kulo nyaka 2025 0.5, then kunyaka olandelayo 2026 omunye 0.5. Yini leyo? Labantu abarani out kuma-ideas wabo abazi ukuthi mabenzeni labantu. Laba bantu babukhoma abazi ukuthi labantu mabenzeni, abazi ukuthi they are not decisive babukhomo. They are not decisive leaders. And they are very confident uma beme emva kwezi podium bethetha, but besazi kahle ukuthi deep down ezinhlizweni zabo nasezingqondweni zabo lento abayikhulumayo ayikho ingamanga. But at the very same leaders ababuya beze kule miphakathi yethu babukhomo bezocela ukuthi asivote, sibuye siqhubeke sivote. Now inhlungu yami sekuthenini, why are we going back? Why are we going back? Why we carry on going back? We are moving backward babukhomo, backward. Why? You are leading us. You are leading us. You are the president. You should not allow, you should protect your people. Abanazwelo mfowethu, abanazwelo Miss Chu, abanalo uzwelo. Kanti what is it kanti to be a president? If somebody can just asixelele ukuthi uthi kuba yini ukuba upresident, kuchaza ukuba yini ukuba upresident, kuchaza ukuba yini ukuba upresident. I-graduate zikhola abo 350 babukhomo. Ngikhuluma ngomuntu wami okhaya i-degree mina eMangosuthu, eVets, eCape Town, ungabala zonke. Uhola 350, I'm talking about a graduate. Uhola 350. Kubuhlungu bafowethu, yazi umubuku ukuthi abantu bafundile kodwa akukho thina sikubonayo, which means there is no shift. There is no shift. How do you describe the work that has been done?
How do you describe that? Now work has been done. You describe it through transformation. There must be a change. There must be a shift. There must be a shift. There must be a movement. You must shift from where you were, shift to another position. That is transformation. Hey. Kawunamandla. It's very, very disappointing. And ngoku njengoba bechaza lapho umfowethu Khaya, ayi ziyinkinga ngeyinkinga ongazi ukuthi uma sowuthi uyacabanga uhleli wedwa ngoba sizalelwe la eSouth Africa nokuba ngaba asifundanga ngendlela ezifanayo, abanye bethu bafikelelanga lapha phezulu, kodwa sikhulele la eMzantsi Afrika, sizalelwe lana. Kufanele sazi ukuthi kwenzakalani elizweni lethu, nokuba ngaba sifundile or asifundanga, kufanele sazi ukuthi elizweni lethu kwenzakalani. Thina siyacinezeleka, thina silapha kwi-ground socinezelwa ngovet. So thina sicinezelwe ngevet because bona bafuni ukukhatha ama-cost. You cannot have a minister esuka eJoburg iye eCape Town ibhatalele izizumbulu zemali, ibhatalele indlu, everything, and the very same guy okanye that mama okanye that auntie, very same person usalinde isizumbulu somrholo, but abantu abakwi-ground bacinezelwe ngevet. The very same people abahamba bayoma ezi-lines kuchisa kunetha siyovota, kodwa kube khona igama. And ngithandile lento ayithethile lapho ubaba uButkhaya lapho esithi yena lento esingesi kakhulu eyenza ukuthi asishifte kubeni yithina. Lento esingesi kakhulu, umkhonto wesizwe uyisintu nje, sintu, umkhonto wesizwe. And ayikho into esiyithembile manje, akukho into esiyithembile manje, sesibambele kuwona umkhonto wesizwe. Asazi babukhoma mangabe sinithumile abafowethu, nifike abafowethu nani nenze lokho kwenziwa yila madoda. Asazi sabathini na, asazi basiyothini. Usibenzi siyofana ngokweBhayibheli, ngifuna ukota nje siyofana nalomkhosi ohamba noMoses esiwa nawo ngaleni eGibhithe okweliso olwandle. Kuthi ongakafika elwandle bathi abantu sizawuthini na, ngoba silambile sinqaniwe sizawuthini. uMoses lapho lithi iBhayibheli wabiza amadoda, azange abiza abesifazane, wabiza amadoda wawakhokhisa phambili. Hey, Kawunamandla. Wathetha nawo, kodwa ngoku the very same madoda siyawathuma. Angeke ingakho libona nehlabathi ukuthi lirulwa amadoda aphethe, ngoba amadoda vele ngokwendalo azinhloko. Ingakho ungabona abantu besifazana abaningi beko-president throughout i-world. Sithembele kumkhonto babukhomo. Kuzoyiwe kuma-elections sizoqhubeka sivote, sizovota sizuyeke, kodwa fanele ukuthi kube khona utshintsho, makube khona amadoda change, makube khona i-transformation, makube khona i-displacement, makube khona i-distance. Kungavele nje ucaba into yokubana sishone ezantsi instead of sikhuphuke siye phezulu sishone ezantsi. Siyanicela bafowethu, siyanicela, sithembe nina, bekho abanina nikwazi ukuthi niyofikelela phasi ngakhona ufikelela, kodwa siyanithuma nganku umlomo wethu siyowufaka ebhokisini lokuvota. Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu Kawunamandla. Iphutha esalenza abafowethu nesisalenza futhi namanje nesisazolenza. Satrusta kakhulu ama-politician, kanti abantu abawosomabhizinisi bona nje abayicebisa bona. Yabona ngeke umuntu uthi uyokhululela izwe aphinde futhi abosomabhizinisi. Iphutha esalenza nesisengalenza ukuthi siphinde sitruste ama-politician. Kumele sifike la sikwazi khona ukuhlukanisa khona i-politician ne-leader.
once aphinde sa trust ama-politician okusho ukuthi kusazoba nzima kakhulu ngane zakwethu. Kubuhlungu ngendlela emangalisayo. I-politician mangabe icabanga ayikazi bacabangela abantu ukuthi abantu bazophila kanjani, kumele abantu i-politician ngasonke isikhathi ihlezi njalo ithi ngingamaintaina kanjani i-lifestyle yami yokuphila, ngingakhuphuka kanjani, ihlezi njalo icabangela yona yokuthi yona ingenza kanjani. Even kusho kuthiwa i-service delivery elethwa kwi-community, ubokwazi ukuthi behind leyo idlile i-politician lo msebenzi loyo. Ayikazi i-politician yenze into for free yokuthi ngenzela abantu. Uma singaqhubeka eSouth Africa sitrust abantu ekuthiwa ama-politician, asikhohlweni ngento ekuthiwa bafowethu inkululeko eSouth Africa. Ngisho ngikumkhonto wesizwe, uma siyothemba abantu abangama-politician, asisoze lelizwe leli salikhulula ngane zakwethu. Ngikhuluma iqiniso, uma lelizwe leli sizonikeza ama-politician ithuba lokuthi basilide, khohlwane ukuthi niyolibuyisa lelizwe. Ama-politician awathembeki, awaphenduki. Yinto leyo nje eyiqiniso leyo ekumele futhi leyo nje ingalingi. Noma ngathiwa i-politician noma ngathiwa amaphosta angasuka kwi-ANC njengamanje ajoyine i-DA noma ajoyine i-MK, ngekashintshe ukuthi uRamaphosa. Ama-politician awashintshi. Uma ngabe i-politician yathengwa before ethela ezithethizi, yini engahlulwa manje ukuthi iphinde ikwenze lokho? Ngoba i-politician ihlezi njalo isicabangela yona ukuthi yona kumele iphile kanjani, yona kumele isurvive kanjani, yona kumele imaintaine kanjani ipower yayo, yona kumele ikhuphuke kanjani. Ihlezi njalo into eyenzayo i-around yona ukuthi yona kumele ikhuphuke kanjani, yenze kanjani. Uma ngabe lelizwe leli siyotrust ama-politician, sisenkingeni enkulu kakhulu ngane zakwethu. Buka namhlanje even ngisho amakhansela ethu, amakhansela nje ethu, ake sibayeke abanye, ake sile emakhanseleni. Today sinamakhansela kuyimanje akhona abuyile manje nento eyincane zama ukunididisa, kodwa awukaze enze lutho. Kunalokho ubona impilo zabo ishintshile. Yini njalo umsebenzi we-politician lo yokuthi kumele yena ayibenefitise, ukuthi abenefite yena. Yingakho umbone esehamba ngemoto ye-1,000,000. Uyibuza ukuthi lo muntu ohamba ngemoto ye-1,000,000 uhola malini lo muntu? Kuthi hayi labantu labahola 50,000 ngenyanga. Mase wena emsebenzini wakho wena uhola 50,000 emsebenzini wakho, kodwa ukwazi ukukhamba ngemoto ye-1,000,000. Emva 6 months yena nje usenemoto ye-1,000,000, usehlala komhlanga, kodwa wena uhola lowo mali leyo, basitile sikakulisa. Uma lelizwe leli sisatrust ama-politician, sisenkingeni enkulu kakhulu ngane zakwethu. Mina njengokhomo nganquma enhlizweni yami yokuthi mina angilithembi into ekuthiwa i-politician, ngoba ngiyayazi ukuthi umuntu ohluphekisayo la muntu. Noma ngathiwa angangena emkhontweni, bangangena emkhontweni baye baningi, angibathembi kwayibona besemkhontweni ngoba ngiyabazi ukuthi abantu abayicabangela bona sonke isikhathi. Yonke into abayenzayo bayipositiona bona ukuthi bangagena kanjani, babenefithe kanjani. So nje uyi-politician nje angithembi, noma ngathiwa mfowethu ungaba enjani, angimthembi umuntu oyi-politician mina. Uma iSouth Africa ngelanga iyovuka izimele ngokwayo South Africa, noma ngathiwa ikhona emkhontweni wesizwe, kodwa ilwele ukuthi iphathwe ngabantu abama-leader, hhayi ama-politician, nokubona isimanga lapho, noyibona i-change lapho. Kodwa mhlana avumela ama-politician ukuthi a-take over nasemkhontweni, anilide, angene, ndakama ngeke siye ndawo, ngeke siye ndawo ngane zakwethu. Siyabonga kakhulu. Mama uNtombikazi, kunzima ngane zakwethu. Mama Ntombikazi, laphuma iqiniso. Uthini uNox lapha? Ela iqiniso. Lama-politician, ngiyamzwela umuntu othi ama-politician mina. Mama Ntombikazi,
Okay, azidluleke ngoba ngathi ayivule mic yakhe. Mamke. Mamkhoza. Hey. Aliphethu. Mandamane, Oh, Mamkhoza niyaphila kodwa? siyaphila babukhoma ngiyabingelela. Yebo. Bingelela bonke abantu abakhona kuleli khaya la kaKhomo. uKhomo Kancane ma. TV. Kancane Mamkhoza ungavali ne. Kancane nje kancane. Konke ngifuna ukuyilungisa la ngoba ngiyibona ukuthi manje abantu bayathanda ukuyishintsha into. Nangu laphana uThamsanqa we-MKP. Uthi bafowethu usenzeni umsholozi. Namjikela manje bafowethu. Oyimina ongazi lutho. Xa unamandla akukho la ubaba umsholozi imjikela khona. Akukho xa unamandla. Angifuni uinterprete into engekho. Abona ibuyihluphe lento ukuthi umuntu ayizwe inkulumo masiyefuna ukuyishintsha ayenze ngenye indlela. Ngeke ngaba kwenye group ka WhatsApp yama MK kukhulunywa ngendaba linkinga esibhekene nazo la emkhontweni. Uthemeswa lapho omunye wathi mina bafowethu mina kumphatha kabi mina ukuthi ningavele nje nicriticize ubamnqamalala. Kwabuza wonke umuntu ukuthi ubani osenzelwa yonto leyo. Abantu bayathanda ukushintsha into ensukwini ikhuluma bafuna ukuyihambisa ngendlela leyo bona basuke befuna ihambe ngayo. Asikasi nje bamnqamalala mfowethu behind bamnqamalala mfowethu. So nje xa unawo ngiyacela nje mfowethu ukuthi usiphe nje indlebe nje usilalele nje kahle ukuthi sithini maseke ke uyakhomenta ngoba uzohamba nento engelona iqiniso ugijime nayo. Ayinampo okhoma manje sebejikela ubamnqamalala. Umuntu ozwayo uzwa ngale ndlela somchazela ngayo agijime nayo ngaleyo ndlela leyo kanti sekukhamba amanga akukhambi iqiniso. Mamkhoza ungaqhubeka baba. Aqhubeka mama. Yebo. Yeah. Awadede amaxoki. Awaqhela amaxoki akekho umuntu ojikela ubaba umsholozi. Yeah. Akekho futhi umuntu ohlehlayo ku-MK party. Yeah. Sikhala sisondela. Kubhlungu kunjani kodwa sikhala sisondela. Angeke sihlehle. Makhomandazi into engizwisa ubuhlungu yilento eyenzakalayo la eMzansi. Saze sakhala ezweni. Engathi ngabe sikhala kuJehova njobe inyembezi zethu zikhala. Njengoba isikhala kangaka nje engathi ngabe inyembezi zethu ziqathakele enyaweni zikaJehova. Ibhlungu impilo esibhekene naye eSouth Africa. eMzansi wonke umuntu osimamayo eMzansi wonke umuntu osimamayo eMzansi wonke umuntu Ngesema. wonke umuntu obonakala ephumelela uyahlinzwa abukiswe ngezwe. Kubhlungu lento eyenzakalayo la eMzansi. Sidikwa ngapha nangapha wathi yaphumelela bathatha uhlelo balibhekisele nabo Mamkhize naba manje sebengenela nabaculi ke manje ukuthi nabo bayabahlubula. Kodwa ke kunento engangifisa ukuthi ngikhulume. Kwasho ukuthi ngiyafika la emkhontweni angikwazi ukuyikhuluma futhi namanje ngeke ngiyikhulume. Ngizonifundisa nje bese niyaziyela. uNkulunkulu usibekele abantu abazosikhipha enkingeni. Kodwa ngenxa yokuswela ulwazi nokusabela edini kuba nzima ukwethemba. So bengifisa mina ukuthi njoba sikhala kangaka angingathuli mina ngibona izinto engathi uNkulunkulu asilethele zona ziyalunga ebese ngithula.
kodwa ngizonifundisa nje ngeke nginitshele lutho kodwa uNkulunkulu khona abantu asibekele bona kunomuntu nje owayezoletha inkampani esuka phesheya iza la eSouth Africa izokhanda amafoni izowakhandela la eSouth Africa yonke into kuqashwa abantu bala eSouth Africa yonke into ibe ngeyala ngomona wabo sopolitiki bamhlukumeza lo muntu loyo kangangokuthi ngaphela kwase ilokhuzana inhlelo zaseyiphumelela waba nebhadi washayisa umuntu loyo muntu loyo mayemshayisa waboshwa ekuboshweni kwakhe wavalelwa for 15 years kodwa ngoNkulunkulu kwenzeka izinto esengaphakathi ngizama ukuthini ngizama ukuthi bakhona abantu esibathunyelwe uNkulunkulu esingazi thina ukuthi lo simthunyelwe owethu njengamanje umsholozi uthunyelwe uJehova ukuthi azositakula okwethu ukuvula izindlebe zakamoya ngaleyo ndlela ngizama ukuthini ngizama ukuthi abantu kunjengoba ngithi kunomuntu owahamba wayoboshwa kodwa insehla ngemuva kwakunosopolitiki ngemuva uthi wayehlaselwa njalo lapha ejele ebusuku so ekuhlaseleni kwakhe kwakuliswa lesiphiwo esikuye so ngaleso sikhathi wayeyimiliyoni encane imiliyoni engazange intshontshe lutho kodwa namhlanje na ungamgugula ubhala ukuthi uyimiliyoni eyifake ngani ngenxa yomona wosopolitiki ngithini ngithi mina abantu ake bahambe balandele leli page leli engizolisho ke bayofunda angeke ngichaze kakhulu ngoba mangathi ngiyachaza ngizonidida kakhulu ake nihambe niyobona imisebenzi yomuntu angayifihli oholwa uJehova othunyelwe okuthiwa akazosebenza uziyazibuza ukuthi mina kwafanele ngisebenzele abantu kwakwenze njani kodwa ngoba kuhleli kuye ukuthi mayeke wayeka lo msebenzi uyila ezoluza khona konke okwakhe so ngizama ukuthini ngizama ukuthi mina ngicela nihambe niye epagini lapha niyolunguza bese nibuya nizongibuza ukuthi lo muntu uyisima kanjani ngizonichazela njengamanje angeke ngimdalulele lutho ukuthi kwenzakalani yini enizolamba nilambele ulwazi bese niyabuya nizongibuza njengamanje ipage engithamba niyolibheka igama lo muntu uMandla wakalamba cela nihambe niyolunguza nilibheke nilifunde bese nibuza ukuthi uNkulunkulu akasuli yini inyembezi la uNkulunkulu akasafikile eniqathatha ezosixoshela indlala ngobe kumkhipheni kwakhe ejele wathi ngifuna uzosiza abantwana bami bayakhala bathi balambile ngathatha abazali babo namhlanje bayalamba so mina ngicela nihambe nje nenze lo msebenzi lo homework leyo ngeke ngichaze into eziningi ngelinye ilanga ngiyobuya futhi bese ngiyanicacisela ukuthi kwenzakalani ngiyabonga babukhomo iloko nje kuphela ngizosula inyembezi ukuthi asingakhali kakhulu sithi sikhala besicabanga ukuthi mhlambe khona okungayi solution kodwa leyo solution idinga isineke nendlebe yakamoya ubuke ngelinye iso ungabuki ngeliso lenyama ngiyabonga babukhoza ngicela ukwehla babukhomo siyabonga kakhulu nje mamkhoza siyabonga nje kakhulu sizosolibheka lo page lelo lamandla lamba solibheka sibone ukuthi ikuphi uNkulunkulu asibekele khona kukho uTux bekade la manje engenile la kwipanel but kune comment yakhe lapha ya esikhuluma into ehlukile ndesikhulumayo nento ebeyikhuluma futhi nayo kusethu uTux siyabonga ukuthi ubamnqamalala senyambona ukuthi uzakhela ingcebo yakhe ekutheni alokhu nje yaziUx ngithemba nguzokhuluma ngakuzo ukuthi iqa unamandla usemncane kodwa unesikhalo futhi nawe ngokuphila okukhona ubamnqamalala xa unamandla uyena umuntu othema ngabe ipolitician kodwa wasitshela iqiniso
ukuthi into yokukhuluma umuntu omnyama nansi nayo into yokukhuluma umuntu omnyama eSouth Africa. Ungcono tukuse umuntu oyipolitician okutshela indlela yokuphila yokuthi nina baniqambela amanga labantu laba mangabe benilida i-constitution kodwa iyona into enilimaza kakhulu. Uma ngashintsha yona nibe neyeni i-constitution iyokwenza ukuthi ama-resources onke ala ngaphakathi nikhona ukwarana, nikhona ukuthi niwuphathe umnotho ngokwenu. Kube yibona abathi bhuti kunina, kube yibona abathi bahlonishwa kunina, kube yibona abantu abaxhomeka kini. Manje-ke awukwazi ukuthatha umuntu onjalo mase uthi lo muntu loyo uyafana na wonke umuntu. Ubaba Nxamalala akaze amcindezele umuntu omnyama. Kunama-construction ebesiwabona esewu-president ubaba Nxamalala. Kunamabhakhi ebebhalwe ukuthi Khoma Construction, Khoza Construction, Induna Construction. Lo mabhakhi lawo zawagcina ngelanga ubaba Nxamalala ephuma elokhonjeni, ephuma kubo president. Abanye babo baxhalwa ama-hawks, kwadliwa imizi kwabanye, kwadliwa ini, kwaqhala ngama-corruption nayo yonke into. Kwaphela nje ukuthi umuntu omnyama sibona ama-construction. Abanye babo namhlanje banama-truck abawafaka ey'mayini ngesikhathi amagupta engena ey'mayini. Baningi abantu abamnyama abahlomula bakhona ukuthenga ama-truck abanye asebenza pha ey'mayini. Okwathi uma ngabe amagupta esefaka umuntu omnyama imali ephaketheni, sashintsha isitori kwathiwa amagupta athatha izwe njengamanje ayatshontsha enzani, esho into ey'ningi ezingekho right. Iqiniso lokho lithi amagupta ayekhona before kodwa ayefaka imali ubona uRupert nabanye abelungu abanye. Kodwa mangena uZuma washintsha iphakethe ngawo amagupta. Iphakethe langabe kusaya kubelungu laya kumuntu omnyama. I-BEE isebenze kakhulu ngesikhathi kaNxamalala. Yilabo ubona khona nawe ezumuntu omnyama mangabe ufaka nje emakhampanini ububuya nomsebenzi. Sababona abantu abamnyama bakithi benama-construction namhlanje awubaboni inhlobo. Uma ungaya endaweni zasemakhaya kuma-project njengamanje akhona uthola indiya noma uthola umlungu, kancane uthola umuntu omnyama kuko. So bamNxamalala awukwazi ukumbala kuma-politician lawo esikhuluma ngawo namhlanje. Ngiyabonga kakhulu Mama Ntombi. Baba uKhomo. Ninjani mawami? Hayi baba uKhomo, siyaphila siyavuka. Siyaphila nathi ma. Awu baba uKhomo, lo mama uphumile usengishaye wangiqeda. Eish. Ubaba umsholozi uthunyiwe ngempela uNkulunkulu ukuthi azoba ngumvikeli wethu kulelizwe. Ngoba ngesikhathi ephuma ubaba umsholozi sakhala sathi hawu kanjalo nje singazange sizwe lutho seyaphuma. Wangena undoda omnyama wathi thuma mina. Kanti uthi sithuma, uthi asithumeni ukuthi azosizwisa ubuhlungu, azohlala phezulu ukuthi azosicindezela. Baba uKhomo ngangingazi ukuthi mina ngoze ngihola impesheni. Empesheni yami engekho. Iy'ngane zami la endlini zifundile, amajazi ayalenga kodwa azisebenzi. Ngangingazi ukuthi ngokondla iy'ngane ngemali yempesheni eseyifunde zaqeda esikoleni ngingasali nalutho. Baba uKhomo ukhulume ngogesi wavele wangishaya inhliziyo baba uKhomo. La endlini ugesi wakhona ngikwazi angazi. Yabona uthe uma ukhuluma ngegesi ngiyayisaba impela baba uKhomo, kodwa uthe uma ukhuluma ngegesi ngathi hawu baba uKhomo wangivula amehlo, wangivula izingqondo. Amaqanda wangivula amehlo, wangivula izingqondo. Kuningi baba uKhomo. Baba uKhomo u5 u10 kg u5 kg we-Brypack usu2 kg. U2 kg we-Brypack usu5 kg. Akusewona u2 kg. U10 kg wempuphu sewu5 kg baba uKhomo. Yonke into ibuyele down baba uKhomo. Siyahlupheka siyalamba. La endlini kufanele ngithenge u25 wempuphu la endlini. Sonke makunjalo.
ukuze kwazi ukuthi ingane zami zikwazi ukuthi zidle kuphela inyanga zihleli la endlini enye iphume iqedile last year ihleli la iqhubekile nesfasa wenza ilutho nathi ihleli ngihleli nayo la endlini enye isesikoleni iyaqeda nayo khona maduze izobuya izohlala la endlini nalezi ey'vele ehleli la endlini babukhoma saze sahlupheka ezweni wazosithwalisa kanzima uRamaphosa uRamaphosa akanandaba nempilo zethu uRamaphosa akasifuni uRamaphosa uyasibulala kunokube asiphilise usibulala ngazo zonke indlela usicindezela ngazo zonke indlela angazi ukuthi samenzani uRamaphosa wazi wasihluphekisa ezweni lethu uRamaphosa awu kodwa ubaba umsholozi uNkulunkulu ambeke Nkosi yami ngiyamkhulekela uNkulunkulu akambeke uNkulunkulu wami kuze kube siyangena endumisweni sekuseduze ngiyakubona ukukhanya mina ngiyakubona ukukhanya kubaba umsholozi ngiyakubona ukukhanya bakwethu asikhale kodwa manje na sihlale ethembeni ukuthi ubaba umsholozi uyangena manje eish ma angikaze ngubone ugeso othi ukhokhele kule nyanga kuthiwa kade kuthiwa siyosula iy'kweleti sulelwa iy'kweleti kuyafana ugesi ukubiza lento exhaka ukwenza ungathi futhi bawukhuphule bahleli nje phezu kwethu emahlombe ethu ukuthi ake sibazwise engabe samenzani lo baba sizwisa ubuhlungu kangaka hey ma hey kwabuhlungu mama zwakhe yazi ngihlale efrijini lami ngiholile impesheni kodwa namhlanje efrijini khona amanzi neklabishi anginalutho endlini iy'ngane zami zivuke ekuseni izoma ekamereni lami zithi ma sizodlani into engenzeki kuthe khona ubaba umsholozi asikwazi ukuhlupheka thina kukhona ubaba umsholozi angikwazi mina ukuhlupheka kukhona ubaba umsholozi angikwazi ukuhlupheka sahlupheka ngey'ngane zethu kuleya baba lana lo owathi ingane azidla ubhitruthi zafa iy'ngane zaphela ubamsholozi wangena wathi lutho-ke uma ngabe kuwukuthi sibukela lokufa kungena kanjeni iy'ngane kusasa sizovotela uba wangena umsholozi yangena iphilisi namhlanje iy'ngane zethu useyiphucile lo baba waphesheya iphilisi manje namhlanje sizophila ngani sizobuyela back to square one futhi iy'ngane zethu iphinde zife futhi awu akangena umsholozi uNkulunkulu wami akangene ngaku-26 usula uNkulunkulu wami Jesu ngiyakhala ma siyabonga nje kakhulu manje sibonga nje ubuhlungu yazi ngifisa ngazi ukuthi wonke ama-MK amahle wonke ama-MK amahle engathi angayizwa lento ukukhala kwabazali baphenduke yabona bafowethu ukuphenduka kubalulekile yebo akukhona esontweni kwipolitiki kodwa engathi nani ningaba ama-MK azophenduka nizalwe kabusha nibe nje abantu abazelwe kabusha abona umuntu uzelwe kabusha niphenduke nje niba ama-MK aphendukile azelwe kabusha yazi leyo ngiyayifisa ngiyayithandaza Nkosi labantu laba Nkosi ukuphendula inhliziyo zabo nje bonke abantu abasemkhontweni phendula inhliziyo zabo bazalwe kabusha babe ngabantu nje abaphendukile kube ukuthi into uma ule emkhontweni ivision yakho ile ngibaba umsholozi ukuthi ngizokhulula abantu bami ngizokhulisa South Africa nawe kube yiyona nto ngampela futhi nawe oyizele emkhontweni ukuthi uzoyenza ngiyafisa abaphenduka abantu bomkhonto wesizwe ngoba asinalo elinye ithemba asinayo indawo la singaya khona akukho la singaya khona uma kuwukuthi sonke sisemqondweni owodwa ukuthi sizokwenza umehluko kubantu bethu abamnyama siyonqoba siyokwenza kube lula ekutheni lento esikhala ngayo esifunayo sifike early kuyona kodwa mangabe soba ngabantu abezela emkhontweni kukhona agenda athi size ngawo siyokwenza ukuthi kube nzima kuthina ukufinyelela ngiyafisa bekhona imvuselelo kuthina ezamamember omkhonto wesizwe ke siphenduke wonke umuntu ongena emkhontweni athi mina bengiyisoni kagogo bengiyisoni lapha ngintshontsha ngenzani ngithengwa ngenzani but la emkhontweni cha ngiclean bafuthu ngizophenduka ngicoma izandla siyayifuna into enjalo nakubona ngoba siphela usuku nosuku lamaqembu ingakade babukhoma ingakuphululimi wazi wangiphoxa ubaba uhlabisa bengimthembile wazi wangiphoxa waze wangiphoxa ubaba we-GNU kanti le GNU izele ukuzosicindezela ukuzosibulala izosicindezela mole GNU yabo eish ma
uzosibulala mo sivele sifile thina. Mina ngiyaqula ngihamba isibhedlela nakusasa nje ngiyakhona ngahlaselwa i-kidney fail kodwa akekho umuntu osinakile thina. Akekho umuntu osinakile. Ma. Hey kwabuhlungu bafowethu. Balungile abadle kodwa kuyobohla kuyophela wonke umuntu uyemgodini wonke umuntu akekho ngeke angene emgodini oyofemile njengentethe sonke siyofa siyophendula. Hey. Bezosihluphekisa ngoba umsholozi bamkhipha ngomgunyathi bamkhipha umsholozi wekade siphethe kahle kabi. Manje sebethi sebeyajika bathi kuvotwe ngobuhlanga uba umsholozi thina zange sihlukumeze thina. Angifuni ngisho ibhayi laka-ANC nginyanye ikhala elikhulu. Hey bafowethu. Kwaze kwanzima. Ubuhlungu asikwazi bafowethu ungabhekani nereality. Iyona ayenzanga lutho i-ANC yilo baba lo nalabaphathi abaholi bakhe abangakuyena abasibuyisele emuva basihluphekisa sihlupheka kangaka akho iy'ngane azikwazi ukwenza lutho washiyo yise wahamba emhlabeni kusele kanjalo ayikwazi ngani ukulungisa lutho akufanele ngabe siyakhala kanjena mama siyahlupheka kanje. Hayi. Hey, Ntombi nongishaya ngo-please colleagues. Hey kwaze kwanzima ngaleza kwethu. Leleta. Hey. Hey babukhoma inhliziyo yami ibuhlungu uma ngizomama ekhuluma kanje. Yani. Ibuhlungu ngifikelwa inyembezi. Ayikho into ebuhlungu nyokuza umuntu omdala mayekhala kangaka. Ekhala ngesimo esiphila kusona babukhoma. Nje besho ukuthi inyembezi ethi aziweli phansi. Into ebuhlungu sonke mase sishona songela kumgodi owodwa. Awukho umgodi mhlawumbe okothiwa yenziwe umbiwa ngendlela eyodwa umgodi. But kubuhlungu ukuthi sihlukumezeke kanje siyabantu abamnyama. And into ebuhlungu ngizocela ukuphendula kakhulu la kuwe mama Ntombi. Into ebuhlungu la eSouth Africa noma ngathiwa senzani yabo njengaseKenya. If ukhumbula kahle ngo-2021 kwa-issuewa into okuthiwa makudutshulwe wonke umuntu wasezinkandla. Kwakuzolala uyacula abantu laphana mama Ntombi. Uyacula abantu kwakuzoshona. And sibulala uwona lo government lo wethu. Yebo. Sasibulala uwona lo government wethu. Manje asazi ukuthi senze njani. Ama-floods e-KZN kumosheka yonke asazi ukuthi senzeni uNkulunkulu. Akasazizwa nayinyembezi zethu. Kubuhlungu mama Ntombi. Kubuhlungu angikhulumi ngoba kubuhlungu ngiyakhala kumanje ngiyakhala anginalo ngisho isenti la endlini fanele ingane igibele ihambe esikoleni ayikwazi ke esikoleni uvele kungathi kwakungcono eGibhithe engathi kwakungcono eGibhithe lapho kungasafanele siphinde sikhumbule khona kusafanele sikhumbule eGibhithe thina fanele ngabe manje nasiyabusa siphila kahle siyahlangana sonke sisizwe simnyama silwe izwe lethu silele ukuthi kube ngcono isimo ezweni lethu kunaloko sihlupheka more siseZimbabwe manje Ayisekho into ezwe lethu mama Ntombi. Ayisekho izwe lethu manje Ayisekho izwe lethu yabonga izobutkhaya echaza yabo lento oyichazayo ngiyazi kahle bhuti wami. Ngiyazi kahle ukuthi abantu abelungu abasifuni and benze sure ukuthi balanda bonke labantu bethu abamnyama babasebenzisa. Uthe mawubamba mawusho igama lababuhlabisa ukuthi uyayivuma indaba evete. Abanandaba labantu nabantu. Hayi Abanandaba nabantu mama. Hayi But uNkulunkulu esimkhonzayo kumele simthandazele baba umsholozi ukuthi aphephe ngoba kwasayena lento ayiqalile impilo yakhe ayiphephile.
and bazozama ngayo yonke indlela abakhathali because bazibuza ukuthi yena ngobani ngoba phela abantu laba sifuna ukubaqeda. Kunalento le mamntombi yakenzeka maqala iCovid sambela amathuna 1 million. Yebo. Kwakuyini le nto leyana? Wayewambela bani? Angithi wayesazi isibalo lo baba ababekade besihlanganisile bakhuluma ukuthi kumele ngabe kuhamba abantu abangaka, phunguka abantu abangaka. Wayazi kahle lo baba. Bathi population control mabesho. Wayazi kahle lo baba, ngangi-admithiwe mina ngisesibhedlela, ngangithandaza ubusuku